Šta nam je Demosten poručio, pored toga što je svojom upornošću dostigao vrhunski nivo, da su za govor najvažnije 3 stvari. Prvo, kako se nešto kaže, sa akcentom na ovo kako. Druga stvar, kako se nešto kaže. Ali treća stvar je kako se nešto kaže. To su 3 ključne stvari, zapamtite, način, kako se nešto kaže. Govorom možemo svašta, osnovna namjena govora jeste informisanje, da informišemo nekoga svojim govorom. Druga mogućnost da nekoga govorom zabavimo i treća mogućnost jeste da govorom uvjerimo nekoga u nešto. To su osnovne namjene govora, da znate po definiciji. Ono što vas čeka, vođenje postavke, može da se umreži i sa nečim što je posebno popularno u posljednje vreme, pogotovo u određenim delovima sveta, a to je stand-upizacija javnog nastupa. Nađite meru u odnosu na to, nemojte biti sterilni i uštogljeni, jer to je prevaziđeno. Ljudi više nemaju vremena da gledaju nešto što je usko, suvoparno i informativno. Postoje razni načini kako biste malo zabavili te ljude. Kad kažemo stand-upizacija, ne mislimo da zaista to treba da bude stand-up. Posebno što je stand-up po svojoj definiciji često i psovka. Ali stand-up u smislu da se napravi neka šala, neki zanimljiv, komični osvrt na temu, pokušajte da imate toga jer vam je tema vrlo inspirativna. Govorom možemo i mnogo toga drugog, možemo da manipulišemo govorom, možemo da zavodimo, da prodamo nešto govorom, ali sve to samo ako dobro znamo šta su karakteristike govora. I hajde sad da pogledamo. Prva stvar, boja glasa. Za razliku od ostalih stvari o kojima ćemo govoriti, brzina govora, pauze, ritam i ostalo, boja glasa je datost. To znači to vam je što vam je. Jednom kad se formirala boja glasa, ona je takva, to je vaša priroda. Znate li šta je u poreklu reči persona? Kao persona, od zvuka. To je vaša govorna lična karta. Vi ste jedna persona u odnosu na zvuk koji emitujete.